ale voina hianin hei gospel itenen kan chung kwa in kan leng kwal dona Gwalior hianin Gwalior hianin engtika nge kan kal liang ti po kan soi thei to don lova chuwan chuanin kan kal to lo mai theini kan dam chung po hianin chuwan chuan voina hianin da thata tan shim Gwalior video da thata tan shim theng to kin kan vlog kwalanga kan vlog na sang te bulatanga top khenga milo en saktorin kan som che uni gospel point ready to hela hianin tro babai ro le kan chuak don ni ang kalna kanon tilang zel don nia hey voina min swai tu ra ni dona Gwalior han mi zo an lo om ve ne ba chu jinga chon tlangwal fel tak mai tlangwal zoela ke fang khwa ania ni han voina min swai kwal don ni helai Gwalior huna mun adu na mun muna min swayang ke ni chu azui tu tur mai kan nia voinia chonin ama kai swai na noya kan om don ni gospel point ready to ti hianin inatain kan han chuak ta kan ma hianin hei marwa ta te chung kwa anin phura bs te chung kwa chuanin kan ma le sonin miss enile tlangwal so ela kha hain phurboka keni chung kwa chiden chuanin tuna hianin kan kalna turlam fort lampanin hei kan kalme kan hi kongpui anuamin tlana nuam em maya reilote kan thleng tura nga yang ole ti hianin fort mun chu kan thlenga helai mun hi parking ania hela hianin kan two wheelers kan parka chonin so lampanga kan phei to don ni ti hianin hei voina hianin soita ang khanin helaya Gwaliora mizo kan thian te chimi tenen chok ang kala an chung kwa in kan chung kwa le hei yan tlangwal zo ela tenen ang kala ni hi han hela han no pang pahni hela han no pang pahni fel deuh khan oma hello khoi an kal don tuna han photo ang kal ma sanga chuanin so la song kal le so anu te bula song kal le ole amasa in Gwalior hi Madhya Pradesh ko puilian zinga pathumna ania kumsang ni som pakhat chiar puya khan mishing omza timi makta doi khat chuang an omani Gwalior hi Madhya Pradesh district somnga pani omzinga district pakhat ni in district headquarter ani akhopui zawzong hi square kilometer zani somriat pakua zawani bok ani tuna kan tlo tur Gwalior Fort hi India rama chuan fort upaber ni ngai ania kumzabi parukna hunlaya Hindu architecture te thiamna manga sak ani he Gwalior Fort hi achanchin le ansakdan kalpung hi soidonila soitur tam taka oma ma se voina hian chung te chu kan soin kan tlo vek man don lo ani tin Gwalior khopuya hian Hindu sa khomhun poimo le hlutak tak engemaw zata ombok ani ole te kan thleng to fort kha kan soi ang khanin so lama sonin kan phenga afan na tur lampang hun kha kan phang phei don ni e ka ma hanin chung te thian te hawang kal boka kan anzel don nia ku lai ku he gospel te po no man te khop mai hela point bs uma bs kha no ma tm bs te mla te nisa viau nagin masela alum se om lutuk lawe hei bs po moi khop mai solama kan phei zel do ne hi Gwalior Fort anti mun khan hi Gwalior Fort hi lar em maya tin Gwalior hi Madhya Pradesh muna om ani Madhya Pradesh state hianin Gwalior hi nge an khopui pathumna ang kha ni chute muna chon tu hang kan om mek ani khele ki lama te hang kan than chawanga chuanin lok so lampang so kan hoi chuak chin te ang
hoi chuak ang he la man hei mi dang pot lon lo om neu na wa heu so heu so le Gwalior khopui hela han lang chiang khop mai khu khu Gwalior khopui ani khu Gwalior khopui ani hei hela han lo view lo thak khop mai hei hi fort khan hi fort hi zaw mai kilometer zat yan ti kha som chuang nge muni khale chu tiang vela sei chu ni fort hi hei helai tlang atang hianin Gwalior khopui lang chiang khop mai hei hela ma han gospel te ho in mu ve thei lo mi ani kha in pum ti ro ani kha in pum ti ro Amoy lutuk kukurel kong ami kong an chiam thar khani mo fly over so the sorel chu plan mek ti ha kan thleng chawa thla kan langal char ni hi baby nal tokin milite unau gospel nen khu so lại so gospel te ponan la he bs anen milawan te u he tin khopui so kok ro u nuwa man ti khop mai hei lai tang po hen hei view khu thak khop maya boi te tlan lo tur lo ko ro anoi kumo kham ve kan e shem hele bs te chung ko in an la ve don ni hi bs helam lo hoi ro le moi don si lo ti lampang hi a gate pakhat ani lu na gate pakhat ka ni ke rongkal chhouna kha ni khulai noi lama tang khonin hei kan mong hen hemi hi ke rongkal chhouna kha ni ku ta tuna po hongkal an ron la om mek ani tin hei an chuk don mek buka helaya po hianin hela hi kan nau te fel te pani gospel le bs apo anwa min ti mo bs le gospel po hi masen ha ve de lek to atro u in ha ve to atro heta hi emile po ma emile po hi forta kalveni hi Gwalior Fort kalveni hi le kan ho to do ne
hiền công cấp hiền gate thi liền lúc tụ cá nấu bánh khár tụm ăn khár ăn hẳn tụm xin ạ ino mềm ino mềm hiền công khár ăn này liền khóc mấy thì bây giờ là pon nắm tròn tròn mấy Emily te he la hin lo biru ni hi Emily te po he kal na te po liền khop mấy he Emily ku ala bur mấy à thì tem tiền anh tia han anh cắt lẹ ra là han lẹ là chuột đâu lẹ anh sầu tọt thôi đấy thỉnh chun về hàng cái gì rồi anh cặp gì lang anh cọp về nan nhỉ hay Fort anh xem na hi anh en mấy chuan in lung po ang chiết đâu ni mà rồi chú lung chỉ khát chú ni ang hay hết thì ang hiện in anh sát chua có phải cái Fort thì Gwalior Fort thì chắc không mày hay sắc chung po khare anh tích khóc mày thế là mà po hiền in hiền te hậu anh ôm anh đi căn hộ trép to hay ni hi sa về dewa căn hộ to đó hay mi Gwalior Fort chu căn chùa san to đó này hay hay là hiện in kualum deuh boka kan in ti dai don ni hi juice bel kan han lei don ni hi hay sira han dor te lo oma dai nuam ro ko me dor te hi nau te nge ina BS anh ấy ina local te kalau về chin ita kalau en về chin local te heta local te kalau en chin avan tui mel em ơi ha avan tui om em cái po kan lo me